Lava. E o lo uingoa o Faamaulalo loi Sagato. O lo matai e mai le nuleo whaleapuna i Vaafuti. Mo sina talpupu i lo background ina nei te utu whapea pia se awo tautala tuai. I le nei polkalamo ngan Samoa. Na mata mai lava ina wa umale Ā'oga mauluma. O wafia i le whainga ngana. Sa o whaliutusi i le SAILI apa ia asonga taina wa umale Ā'oga. Sa wa Ā'oga. Ia ona o whaliutusi fo i le mole SAILI as a contractual worker. Sa o whai Ā'oga fo i le ngana Samoa. Ele mana academy mai momua la ona o si faftai ona la no o tu mai o te tautala ai mo sin tempo pupu e winga e pol kalama o le SAILI pol Samoan integrated language initiative i Salt City na mata nei pol kalama le tausanga e lua fesfutasi e le fionga le sunga i a pali Jake Fitzmanu Jr. ya Margaret Lita Sagato ma Verona maunga. Le nei wa atol futa sanga o lo alu pe luma pol kalama. To tele la to o mfaino la to mawole a Manoa e Hawai'i ile ngana. O sanga mo lava sa faia I potu o falelotu o le kalesia Jesu Kristo o la o pai o sanga tai. Alwa ile o mfaio na fatanga mai 5% ma o le ngan Samoa ile Ā'oga Alemana Academy Charter School i West Valley. A mata mai lava ile senga mo e tau ile senga sfulua. Ona falau tele lea ua whaia i Ā'oga po mo tangata mātutua mai la tō le mwhaina o i Ā'oga leao sa whaia I whatusi po libraries. Whaasolo lea I wa ina mwhai ona whai courses o le Samoan language po le ngana Samoa I le University of Utah o le olo o ina nei e le Tamaaiga o se sifo titi malisi ayen. E le tausanga lua fesifu valu na host ai le SAILI le Samoan Language Symposium e le campus o le Brigham University I Provo. Tele la tu sa Hawaii, tele la tu longa o mai atu no SAILI. New Zealand, Hawai'i. Ia ma Samoa wa sa Hawai'i fo I le fionga al tui Atua. O nei la tau mwhainga uma, ma nei pokalama uma. O faa o sofia ile mana o tangata I fia awa o pēle ngana Samoa. O le talitonunga ma le sini wha moe le SAILI. Ina ia toa telepea, whanau laiti la tau mātutua, mai la tau whaifo le ola. E awa o pēle ngana Samoa. Ina o whai mai le upu. A le airanga ngana ua le loa la wanganu. E le mwhai on tātou whatinu la nganu Samoa. Pea whai tātou te le loa la ngana. That's just simple as that. Ia o se talatu na e winga I le polkalama al SAILI o lo whai nei I Utah. Mo sintala pupu I iau me tu tia e whaonga. Mo I la tau o lo fia I loa le ngana. Pe whawhea o na wao. Elo si me whango fia lea wao la ngana. It's not easy to learn a new language. You know, I tell the kids that are first graders, third, even up to 12th graders do not know how to speak. But they have the enthusiasm to learn the language. I said, okay, you know what? You got to start from simple things, simple words. Introduction. My name is O, and then you tell your name. Learning the alphabet in Samoa, or the P tau, or right now they're calling the P Fetuao. Tolol mea le se o le tau le upol P tau. Ia so la fa o fa to atu le la mo sai Samoa. Sa fa ye la onga ale to lu al Fetuao. O le alphabet la e kau.
O na hata oi o le pi tau tau, the hanging alphabet. Ia, leo whai ngō tātou, o le pi whai tau, ia. O sina tala na winga i le alphabet Samoa, A, E, I, O, U. Okay? E wha whea o a whainga e mawhai e o na o a o le tamaititi po le tangata e fia i loa wha Samoa. E ala e musika. A tō mai tau. O le tero teimi tātou teo ai, ai masi tātou tangata mātua. Most of us adults, we catch it from our parents. We listen to the Samoan music. That's the best way to learn how to pronounce the words. La Samoa e a matalasi. Exactly how it should be pronounced. E leo le La Samoa matalasi. Okay? Listen to the songs and learn the songs. The more you listen to the songs and the words, even if you don't know what they mean, you will pick up the meaning of the language. The same as teaching. Learn how to force yourself to speak. Force e lo le tamaititi. E tautala ngana tatou matua. Those of us who are adults and know how to speak the language, talk to the kids in Samoan. Even if they give you a puzzling look, just talk to them in Samoan. You know, when the child is born, what language do they speak? Nothing. They do not have a language. But growing up in the environment, they start to catch up sounds from the adults. So if the Samoan kid in America grows up and listens to the parents speaking in English, that's what they will speak. But if they grow up and listen to the parents speaking to them in Samoan, they will speak in Samoan. Don't worry about them going to school not knowing how to speak in English. Because when they go to school, they have friends, they have teachers that will teach them the English language. But the Samoan language, you speak to them at home as much as you can. There are so many things that we can go into, but for the sake of time, I'll just say this. Speak the language. Force yourself to speak the language. Even if you do not know how to speak it, try. After lava, ma yeso fua.